ijwi ryaje ndabyerekeza ku Mana, ngatabaza. Ijwi ryaje ndabyerekeza ku Mana, ikantega ugutwi. Wagize neza kubyuka kugira ngo usenge Imana mushobora byose. Ko wahisemo kubyuka gusenga Imana, erekeza umutima wawe ku bubasha bwayo, duheze dusenga iyo Mana mushobora byose, iyo Mana rudatana mu ndagano. Iyo Mana nyene ubwenge n'ubweranda, iyo Mana nyene ububasha n'ubushobozi, niyo tuvyutse kuganira nayo muri iri zamu ryo hagati ya 9 na 12, ngo wasamike umunwa wawe uduze ijwi ryawe ryerekeje ku Mukama umutabaza, kandi nawe aguteze ugutwi, aguteze yombi. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, turagukengurukiye cyane rwose. Tugushimiye ku buryo bw'umwihariko kubw'ingabire y'ubuzima dufise, no kubw'iyo invitation duhaye ngo tuze kugusengera mu kuri no mu mutima, nawe uduhezage. Turashaka kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu.
turaje tukugana kugira ngo twugurukire cyiza ku buzima bwacu. Twitwikirije amaraso y'umwana wa Yesu Kristo kugira ngo ntutubonemo ubugome. Impamvu mukaba tugusaba ngo twuguruze ikirere cyiza nuko muri twebwe harimwo abagwayi, muri twebwe harimwo abangiritse, muri twebwe harimwo indushi, muri twebwe harimwo abanyamibabaro, muri twebwe harimwo abakene. Twerekeze ko inyonga zawe nyagora ku ngoma, udutandukanye n'ubukene n'ubutindi, udutandukanye n'imibabaro n'imivumo, udutandukanye n'imikoshi. Tubohorera abacu baboshwe n'ingeso mbi zibakwegera mu rupfu. Tukuramvuriye kwa amaboko yacu, tukwerekeje ku butunzi bwacu. Tubera umubyeyi, tukubera ibibondo muri iki gitondo.
Bibiliya avuga ngo ku munsi w'amaganya ngo ndarondera umukama wanjye, ngo mw'ijoro nkaguma neza amashi ntaruhuka. Raba uyu mutima uri kuragutakambira, uyu mukristo ariko arakuririra. Nta kindi turi bukore mu bihe by'amago, nta kindi turi bugire mu bihe by'amakuba keretse kugusanga. Mukama, ongera uvuge ijambo rimwe gusa mu buzima bwacu burokoke. Ongera uvuge ijambo rimwe gusa mu miryango yacu tubohoke. Ongera uvuge ijambo rimwe gusa ubutunzi bwacu twanyazwe butugereko. Mukama Yesu Kristo wowe ijambo ry'ubuzima, Yesu we uruhurira abarusha, Yesu we ubohora ababosha, Yesu we umara intimba abayigendana, Yesu we umara ubukene abakwituye. Turagukeneye mu mwanya, muri uyu mwanya turagukeneye muri ubu buzima tubayemo, turagukeneye muri uyu mwanya turiko turasenga.
ba hagati yacu ibyo turiko turasaba data biturose. Tugire neza ibihungabanisha ubuzima bwacu tubikugweko. Tuguhereje abacu kugira ngo ibibanamiye ubibakureko. Turashaka gutega ugutwi inyigisho yawe. Turagushaka gutega amatwi amajambo meza ava mu kanwa kawe rudasonga. Tube hafi mukama ubuzima bwose tubayemo. Tutera iteka utwugura ibirimba by'umunezero. Twikura inyenyeri y'umuco yacu yatwikiriwe n'abarozi n'abambuzi n'abangushi n'abazituye mu buto bwacu.
urakoze nyagora ku ngoma ko umvise gusenga kwacu, umvise gutakamba kwacu, umvise ukwibuka kwacu ku byo wakoze. Uri Imana itabara, uri Imana ibohora, uri Imana iteturura, uri Imana itera iteka, bidukorere nk'uko wabikoreye abo hambere. Komeza utwubake nyaguhora ku ngoma, komeza urandurane n'imitsi bituruhije, kandi turagushimiye ku byo ugiye kubaka mu buzima bwacu. Turagushimiye kuko ugiye gukura igitutu cy'urupfu ku buzima bwacu, igitutu cy'indwara, igitutu cy'imivumo, igitutu cy'imikoshi, igitutu cy'imibabaro, igitutu cy'agahinda, igitutu cy'ukwanga no kwangirika, igitutu cy'impanuka. Turagushimiye ko ibyo byose uje bikubikuraho kugira ngo tunezerwe abana bawe. Nuko rwose Mukama turasenze turuguruje ikirere cyiza ku buzima bwacu uyu munsi. Twase impanuka n'amakuru mabi ashingiye ku mpanuka, twase umuvumo n'umubabaro, twase gukenyuka ko batwibarutse natwe ubwacu n'abo twibarutse, twase iminaniro y'ubuzima. Duhaguruke ubutware bwo mu ijuru, nibuze butwarire muri twebwe, bityo twererwe mu byo dukora, tudodora twugurirwe, dusaba turonke, dusabwa dutange. Kandi Mukama tukwemereye ko nutubwira neza, ukadukura kuri ibisuzuguro, ukaduhura urubyaro. Abana bahize umuhigo wo kugukorera, kubera kubaha urubyaro, kubera kubaha akazi, kubera kubishuriza amadeni, ati kimwe muri 10 tutokigugarukanira. Mukama ngirira neza iyi minsi 77 dusigaje, ngirira neza ugura ikirere cyiza ku buzima bwawe. Abana bawe bose bariko barahiga umuhigo, abana bawe bose bariko barahiga umuhigo, abana bawe bose bariko barahiga umuhigo. Mukama none arasoma message yiwe, ngirira ikigongwe neza kuko umuhigo bahize bawuhigiye wewe, bawuhigiye muri iyi nzu y'ububiko bwawe. Ngirira neza ubahica imitima yabishaka. Umubyeyi ashaka urugo urarufise, umukristo ashaka akazi uragafise, ushaka ubutunzi urabufise, ushaka amagara meza ni wowe nyene byo. Ngirira neza dukure ku cyavu, dukure ku gisuzuguro, ubahica imitima yabo ishaka, ushaka amagara meza ko mukiza indwara zitandukanye, mukure ku ibyo byonyi, mukure ku ibyo byago. Mutima mwenda wowe ubera hose cyari muka umwigisha wacu, umuhuza wacu n'inema, umuhuza wacu n'ububasha bwo mu ijuru kazi. Ngwino mu bakristo bose bahize umuhigo, bavuze ati Imana ningirira iki. Ntabwo bawuhigiye mu busambanyi, ntibawuhigiye mu kabare, bawuhigiye mu nzu y'ububiko. Mana mutima mweranda ko ongera ukore. Ngira neza imbere y'uko umwaka urangira, iyi minsi 77 dusigaje n'ubuhamya bukomoke wawe. Tugiye gusengera mu kumenagura ibyo byose byivanze mu buzima bwacu, tugacika ingumba, abakene, abanyamibabaro, abahora ku musego, abahora bagwaye, abangiritse, abaruhijwe n'ubuzima. Ibyo byose tuje kubimenagura, kandi tubimenaguza amaraso ya Kristo, cyane cyane amaraso ya Kristo yavuye mu ruhanga. Turashaka kugira ubudahanga, turashaka Mukama kubana nawe, kugendana nawe, gukorana nawe. Twemere tugendane nawe, twemere dukorane nawe, twemere dutabagwe nawe, twemere iyi mihigo nyagora ku ngoma yahize.
urakoze ko wumvise gusenga kwacu, urakoze gushingira ku mihigo abana bawe bahize, none ugiye kubatabara, ugiye kubugurira umuco w'akanyamuneza, kandi mukama ntuduhesagire, udutabare, uturinde, uduhe umugisha, uduhe umugwiza, uduhe amahoro, uduhe ubudahangarwa, uduhe igikundiro, maze ububasha bwawe nibwamara gukorera muri twebwe, twirirwe mu byo dukora byose, mu izina rya Yesu Kristo twuguruje ikirere cyiza ku buzima bwacu, tugatangaza icese ko Imana yakoreye ibitangaza abasogokuru, ariyo Mana igiye kubidukorera kuri uyu munsi wa gatatu, uyu munsi w'288, uyu munsi igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icumi 2025. Mukama tukuramburiye kwa amaboko, kandi twiteze ibyo bitangazo twemereye muri iri zamu, ndetse turiteze ibyo bitangaza ugiye kubakira mu buzima bwacu, tuyobowe n'umwuka wawe, tukitwikiriza amaraso meza ya Yesu Kristo, tukitandukanya n'ibisokuru bibi, tukitandukanya n'ibyaha n'ibyago, tukemera kutarenga itegeko ryawe. Turashinze nawe ko tugiye gutabarwa muri iryo zina ry'iranda rya Kristo. Amen. 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 Nkundira nabihange kora gukunda cyane rwose, Uwiteka duhatse ibyiza by'iyo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.